masentabeni yendlu kaJehova bazalwane. Ngithi phambili ngidobonga uNkulunkulu lomthandaza kangaka esikhathini sokugcina senomzana. Ngidobonga ukuthi uNkulunkulu uyangithandaza bazalwane nje kusukela ye-2007 angihambeli iklinikhi. Angithi ngiyangibona ukuthi ngizala njani. Angiye eklinikhi, angiye udokotela. Kodwa ngomusa wakhe uyangilondoloza. Amen. Uyala kusingivala umlomo ngingakuboni lokho phambi kwakhe. Ngiyambonga ngendlela emangalisayo. Ngibona labanye labazali bathi uyanini wena eklinikhi. Ngithi kuyowethana ukuthi kuyophake amaphilisi. Ngithi ngabe amaphilisi ani lapha kwabo? Bathi hayi naye shuka na babale nje. uNkulunkulu muhle empilweni yami. uNkulunkulu ungithanzile bazalwane. Wangilondoloza ebusheni bami, wahamba nami ngingadelele ukuthi inkosi iyangithanda ihamba nami. Yahamba nami ngangimuhle bathandekayo, ngangimubi ngendlela emangalisayo. Ngangisole lesikhulu lulaka konke kwakulalimi bathandekayo. But inkosi ayivumanga kungishiya ngedwa. Ngangihamba inyanga bathandekayo mina nje. Hayi-ke mhlawumbe labanye bathi kuhamba inyanga lokhali. Mina ngangigibela indiza ngiye eMalawi ngiyofuna inyanga. Ngigibela indiza ngiye eNigeria ngingayi ukuthi Joshua bengiye enyangeni bazalwane. uNkulunkulu wahamba nami ngoba angitsanza. Kuthi akumbonge ngingavali umlomo ukuthi inkosi inginakekele iyangithanda ingilandzele. Namhlanje inkosi isibusisile ePhiva. Nawe Phiva umncinyane. Jesu Kristu uyinkosi. Namhlanje sibona baba na mama usuke Richards Bay utofika la. It's not a joke. Afike lelivi likaNkulunkulu. uNkulunkulu akayingebuso bemuntu. Bekungeke kwenteke kube bekungumuntu wasenyameni asuke Richards Bay asukuta kumuntu lonjengami. Amen bazalwane. Kodwa uNkulunkulu ngoba ethanzile uyithumile incebo yakhe. uNkulunkulu uyangazi ukuthi ngimzala. uNkulunkulu uyangazi hayi ngoba mkhonza kakhulu ngcono kunani bazalwane. Kodwa uNkulunkulu uyangithanda uyanginakekela. Amen bazalwane. Enhlizweni yami kwalile ukuthi ngihlale ngidobonga phambi kwenkosi. Ngibuye futhi kungemnanzi enhlizweni yami namhla ukuthi babe namali namhla bayahamba babuyele eRichards Bay. Shanga singabaqhubeka nje noma baye eRichards Bay baphinde basitshele ukuthi batawuvakashanini futhi. Ngiyambonga-ke uNkulunkulu ukuthi khona lapha ngimzala nje inkosi ithanzile ukuthi enkomazi sibe nayo entabeni yendlu kaJehova iyabonelela. Nathi la enkomazi sesinayo noma kuyenzeka kutholakale lenye branch but yokuqala sinayo enkomazi entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Ngiyambonga uNkulunkulu ngithi sanibonani baba na mama ekuseni nilele njani. Ngiyanithanda baba na mama. Ngithanda ngendlela emangalisayo. Ngithanda ngoba inkosi ingithanzile ingikhethile ngaba ngilomunye labakhethiwe
angabitwa kuphele. Inkosi ngibitile yangikhetha bazalwane, amen. Ngoba lokhu leyikwenta kimi uyavuma ngaphakathi enhlitiyweni yami ukuthi ngikhethiwe. Inkosi beyingeke ikwende leyikwentako empilweni yami. Asikho sanukathi ngikhuluma nje ebantu labasha bakhona labanabo laboshukela nabo hayi banemakhadi bagitsele emakliniki. Kodwa uNkulunkulu ngifuna ukufakaza abazalwane ukuthi uma sinethemba kuNkulunkulu ngetinhlitiyo tethu tonke, sithembela kuye, sinamathela kuye, simlalela, sizama ukubambelela, uyasibona kuthakathaka bethu. uNkulunkulu uyasithanda, uyaphila ngaphandle kweliphilisi. Ngimzala nje ngifika nokuhamba bazalwane, kude ngisiphenkila endlini yami. Lapha nje kamereni lami lala khona kude. Lo moya ngishangathi uNkulunkulu uwenda kahle ngoba ngalelinye ilanga inoko uphathekile waya ekliniki. Uma ekliniki afika bebabhizi baphethe lokwemabhodle nalemjovo bakuhlanganisa, inoko wabukozi bafuna ujova mina wathi ngisaye etoilet wabaleka inoko akazange ayibela le treatment. Waya futhi ngalelinye ilanga saphelethwa ngabasuthi wena njani inoko letilonza titawo baya bamphelethela wabuyela amaphilisi nanamhla naloko akona. Kumethemba asimethembeni njengoba babe uNkulunkulu wende ukuthi ahambe wonke umhlaba azatofika enkomazi bathandekayo kithi. Asilithathele livangeli, simethembeni uNkulunkulu uyaphilisa. Asiphili ngamaphilisi, asiphili nangalokunye. Kungandeki ukuthi kuphume emlonyeni wakho ukuthi uyabona lokugula lokungiphethe, hayi sekungethulu kwemandla yokuthandaza, sokufuna ngibone ngalamenye imehlo. You are lost, ulahlekile mntwana kaNkulunkulu. Okungenalo ngathi kugula uma kufika ukuthi lokhu akusafuni ngento elutho lolunye, angibalekele enkosini, asihlalele enkosini ngalo Jesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu uyinkosi bazalwane. Ngilethe lokubufakazi ukuthi ningibona ngihluleka kuhamba, ngiyaphila, angiyi ekliniki, angiyi kudokotela. Ngalelinye ilanga wangiphatha umkhuhlwane babe waleya wahamba wafuna abantu labanemoto ukuthi ngithathele make umise etonge ngitawubhatala. Ngathi Sithembiso, angiyi mina kudokotela, inkosi itangibona eniyangibona bazalwane. Njengoba mina 79 years angithi nyalo ngangiyakhokothela ngangihamba nangemidondolo. I thank God, I'm proud of him. Kuthi ngiyahambela noma ngatitilika but ngiyahamba ngetinyawo tami lethi uNkulunkulu langidale tona. Ngiyambonga Jesu Kristu uyinkosi bazalwane. Jesu Kristu uyinkosi.